Aye, car mina Sakonich. Please like, subscribe, hit the bell icon so that you're legit if you need the new upload. I want today in the that's how one more so yeah. Lonely me and the Lanyana album review ya Brisangan Masona. Yeah, story. But you change an album there to say you met all so you know one day can you sell album you are not and thought so. For the Ningar email so actually muke for album dia no ito different na liya also limite liya last year so liya ko na general most and stuff so the album li nga como ko itireba notara masone lo usho itireba notara kuri just to shiva sha quality tiba henhla swinene masone so ya emhaka leyi nga kuma ni lemuka ka album liya trip ta tirhiwe kahle like aku feature ngopfu vo open mangane na Dr. Joe masona ku ri ku itirhise creativity ku ri feature vanhu vo tala masona ku ri hi twa tinghoma ta different xana no ku introduce vanhu vantshwa ka market masona so hi lowu so album leyi nga chewa kahle ni ka Spotify ni ka iTunes na Spotify lo green kahle masona so mhaka kahle Chris Rangani khale hi rindzele album yo tani from Chris Rangani khale masona ku hi ta loko hume swona from Chris Rangani mara this year na something different show nga xingisela like yi nga ba until next day nga ba relevant for Carola this album so mina I'm here for Chris Rangani masona na ku album lutring kahle masona that iTunes leti yingisela hinkwato track leti kwale nga jabisaka masona so all I believe really yi chayiwini album lewa even though ni bo poison I khale like yi 19 masona mara kaya nkarhi wolowo ntsongo va nga va na vona va swi koti ku va nyika body of work leyi na hina matsonga hi nga va part of yona ku ri lana ku tirhiweni ku chayiwe so masona so yeah album leyi mina ni nga twa yi ni bela masona ni ri mina a ni fanele ni teka side no ku yini so fanele ni vona leswi ni nga swi twa so yeah album yi chayiwe kahle so na Gaza I stream album va supporta this guy Chris Rangani masona ikhali masona ngaze kuma the body of work leyi nga kahle so yeah kombela mi click subscribe ka channel loko ri na n'wina mabihiro ku ri album leyi yi chayiwe kahle masona no mi ta opinion ya mina yi nga ri one sided mina ni yingisela music leyi hinkwayo leyi humaka na yingisela so leyiwa no vona ku i album leyi nga ka high rotation sweswiwa ku ri it's a must ku ri leyi review ka ha ri sweswiwa masona so yeah big up to Chris Rangani, big up to the album story na story masona I hope na next year va ta continue va tirha swin'we masona no yaphela mangani ta yi tsona yoko ta yi khomele sa different than lewa masona so yeah kombela mi click subscribe machangani ya ka hina channel yi kulela ya mahlweni sweswi na ka 1.2 which is something great tivuye ngopfu ku ri ni fika laya mara hi mhaka support ya n'wina mixani swin'wana ta loko ni nghena kuma va tsaki 1.3 masona ku ri ni ka continue support ya n'wina a support-eni na Chris Rangani loko yi ta bini mangani support ta Mr Post na tona hi support ku ri a support-eni ta album hinkwato ta DCM masona nga hlawuli loyi ku support ya album ya artist leyi i support-aku yona na letin'wana mo ti yingisela problem so yeah